naatay incoming examination diri sa Malaybalay Bukidnon on May 15 to 18. 4 days. So the first day is para sa atong officer candidate course 15-16. Then the third day is for the Army qualifying exam. Then the last day for the candidate soldier nato, ma'am. Sige, usa man ang Army qualifying exam. So mauna siya ma'am mag-exam katong mga passers na sa Officer AFSAT, candidate sa officer, course. ma'am, no? So pag pumasa na sila sa AFSAT, so mag-undergo sila ng Army qualifying exam. Okay, so ang exam nga tawag ani is AFSAT, is the Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. That's why AFSAT, AFPSAT. Yes, ma'am. Opo. That's for the Officer candidate course. Requirements. Unsa requirements? During examination, so dado na to ang atong college diploma, transcript of record, PSA birth certificate, o atong ini government valid ID, no? So isa lang ang atong dadon valid ID. So dapat tanan original, no, ang atong dadon during sa examination. So pananglitan na fresh graduate mo, wala pa mo natagaan og diploma or TOR, pwede ra ang certification of graduate from the school registrar nato, ma'am. So, pagpamatuod nga nahuman nagyug ka. Yes, ma'am. Mao na to certify na nahuman ka sa imong degree, no, kung sa may imong kurso, no. So pwede na siya i-honor na mo na siya, ma'am. Yeah. So mao to, ma'am, ang atong requirements during sa examination nato. So usbon nako ang atong college diploma, TOR, og ang PSA birth certificate. Then the last is valid ID nato, no, any government valid ID.